Law of accounting, I don't think this is wrong. Law of common sense pun, I don't think this is definitely macam mana, how. Betul. Like if diorang nak find someone and find someone guilty, find the person yang like that actually ambil the duit kan. Correct, yang ada contact with the money. Assalamualaikum, Tachahau, Wanakum, Sat Sri Akal. Selamat datang ke podcast Apa Kata Muda. So like this intro sounds very familiar kan? Yes. I recognize the intro. I think the whole country recognize the intro. Semua satu negara tahu siapa punya intro tu. Yeah, this intro like which is made famous by our former president Yang Berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Okay. So today we are going to discuss about his case because tomorrow is going to the Mahkamah Rayuan Yeah. to determine his guilt or no, Okay, or so his innocence lah. yeah, so macam tomorrow be the court case lah untuk dia punya mahkamah rayuan lah kan. Betul. Yeah. So first off, there's a lot of debate online. Kata Syed Saddiq ini adalah seorang perasuah sebab duit masuk ASB. Yes. Adakah ini benar? Aku nampak banyak tu. Sebagai orang muda yang selalu tengok social media muda, aku banyak nampak komen-komen tu semua. Let me just start dengan clearing up the misconception lah pasal kes Syed Saddiq ni. Banyak orang kata, kebanyakan orang dalam Malaysia ni, the public, general public, kata dia punya kes ialah dia keluarkan duit armada, 1 juta tu, yang dia keluarkan duit armada tu, dia masuk ke dalam akaun ASB dia. But salah. It cannot. Memang salah. Kalau macam sasaran dia salah betul-betul. Sebab ini adalah 2 kes berbeza. Yang pertama ialah kes pasal pengeluaran 1 juta armada. Okay. Dan yang kedua ialah pasal duit yang masuk ke dalam akaun ASB dia daripada fundraiser dia. 2 benda yang berbeza. Dia tak ada kena-mengena pun dengan each other. Tahun pun memang jauh. Okay. So untuk clearkan, untuk terangkan, untuk bagi orang semua faham, saya akan explain sikit 2 kes berbeza ni. Okay. Yang pertama ialah kes pasal ASB, dia punya kes duit masuk ASB tu. So dia menggunakan masa tahun 2018, armada dah tak diiktiraf. Dia bukan diiktiraf sebagai parti, dia diharamkan. Ingat tak? Ingat. Sebab tu dia pakai masa election 2018, dia kena pakai logo PKR. Diorang semua PKR, DAP bersatu, Amanah, diorang bersetuju untuk pakai logo PKR sebab bersatu tak dapat pakai logo dia. Sebab dia dah diharamkan. Okay? Inilah time frame mana yang benda ni jadi. So bersatu dah diharamkan. Jadi dia kena buat fundraising untuk dia bertanding. Dan kita tak nak explain lah kenapa kita kena ada fundraising untuk bertanding, sebab kita nak kena pakai duit untuk bertanding kan. So dia buat fundraising. Untuk buat fundraising ni, dia kena keluarkan, siapa yang buat fundraising tahu, kalau before kita buat fundraising, kita kena bayar catering, bayar dewan, bayar apa semua. Dia kena pakai duit, keluarkan duit. Jadi dia dah keluarkan duit tu yang dia nak pakai tu daripada ASB account dia. Okay. So bila fundraising dah dibuat, dia dah dapat balik duit tu, dia bayar balik ASB tu, because ASB is a loan. Faham tak? Faham. ASB is a loan, so dia kena bayar balik. So kiranya reimbursement duit sendiri lah. Correct. So dia dapat duit daripada funders, and dia bayar balik duit ASB ni. Ada juga orang kata yang Saddiq menggunakan nama Bersatu dan Armada untuk buat fundraising ni, untuk dia pakai nama parti untuk mendapatkan fundraising duit ni untuk masukkan dalam akaun ASB dia. Tak. Pertama sekali, macam mana dia nak pakai nama Bersatu, macam mana dia nak pakai nama Armada bila parti tu tak wujud? Armada tak ada, macam mana nak guna Armada? Satu lagi, dan kemudian orang-orang yang buat, orang-orang yang organize, orang-orang yang volunteer yang kerja dekat dalam fundraising tu semua bukan orang Armada. Semua pekerja-pekerja, semua tim-tim Syed Saddiq. Okay? Ada yang kerja dengan dia, ada yang macam volunteers daripada tim Saddiq sendiri. Macam kita sebagai muda pun kita pernah tengok
macam mana volunteers Team Sadiq every time kita turun muar apa semua kan. Diorang dah memang ada orang-orang diorang sendiri. Correct, betul tak? Betul. Dia team sendirilah, bukan under party. Correct. So inilah orang-orang yang tolong dia dalam fundraising. Dia bukan orang Armada, bukan orang Bersatu. And then kejap saya tertinggal satu benda lagi. And then orang-orang yang funding, orang-orang yang beri sumbangan ni, masa diorang tahu, masa diorang bagi sumbangan, diorang tahu diorang bagi sumbangan kepada Syed Saddiq, bukan kepada Bersatu. Sebab masa tim Saddiq ni call diorang untuk dapatkan sumbangan, untuk minta sumbangan, diorang kata adalah untuk Syed Saddiq. Dia dah cakap terang-terang dah. And ini semua ada receipt, ada bukti. So like the misconception kata like, oh Syed Saddiq ini fundraising untuk Armada, untuk Bersatu, ini bukan duit kau. So this koyak lah. Tak, ini rhetoric. Langsung tak betul. So fakta dia memang ada, langsung memang tak betul. Dia banyak orang kata macam tu sebab apa tahu? I explain later lah. Lepas I masuk the second part, I'll explain the second part dulu, and then I masukkan kenapa orang fikir macam tu. The second part is the second case ialah pengeluaran duit 1 juta Armada tu. Okay. So you kena faham. Yang pertama sekali you kena faham pasal this case kedua ni, yang pertama sekali ialah dia di charge bawah abatement, bawah membantu. Membantu orang curi duit 1 juta tu. So, jadi bukan dia yang curi. Dia tolong orang yang curi. Dia tolong orang yang curi. Dan lagi pelik, dan macam Saddiq selalu kata pelik bin ajaib, walaupun saya memang jarang guna perkataan kamu Saddiq, pelik bin ajaib, yang orang yang digambarkan sebagai mengambil duit tu, dia dipanggil sebagai witness, dia dipanggil sebagai saksi. Macam mana orang yang membantu di-charge, orang yang dikata akan ambil dipanggilkan sebagai witness? Apa nama dia? Rafiq. Ya, yang bendahari untuk Armada that time kan. So dialah yang ambil duit tu, and duit tu 1 sen pun tak masuk dalam akaun Saddiq, 1 sen pun tak kena dengan Saddiq. Faham tak? It was distributed and then dikatakan untuk program Armada. Alright? Dia tak ada kena-mengena dengan Saddiq. Dia hanya dipersalahkan kerana dikatakan membantu, dan cara dia dikatakan membantu ialah dia mengarahkan bendahari tu, dia kata okey, keluarkan duit ni untuk program Armada. Faham tak? So macam mana? So dia ambil duit Armada untuk buat program Armada, then then he's he's accused of abetting, of curi duit. Dia orang kata dia curi duit. But here's the thing. Tak masuk akal. But here's the thing. Dia here's the thing yang macam kita kena ingat juga, yang kita kena betulkan juga. Dia tak ambil. Dia arahkan saja yang duit tu dikeluarkan, and dia diarahkan saja selepas dia kata nak buat untuk apa. Okay? And then secondly, duit tu tak hilang. Bukan semua duit tu hilang, only a portion yang tak accounted for. Ada setengah dia yang tak tahu kat mana. Macam 200,000 tu kan. Yang Rafiq kata untuk program Armada. Faham tak? Yang lain semua ada receipt dia, dan ada lagi yang baki-baki dia dekat dalam bank account. So itulah kes dia. Yang kita macam masa saya dekat court, masa kes Saddiq ni pun macam apa benda ni? Faham tak? Macam mana kita boleh dikatakan bersalah atas benda-benda ni? Faham? Macam kita keluarkan duit ASB, kita masukkan balik untuk bayar balik, bersalah. Reimbursement I rasa tak salah. Correct. I paid in advance. I minta the same exact amount yang I paid in advance. Tak salah kan? And macam mana kita didapati bersalah sebab kita mengarahkan dalam organisasi, mengarahkan duit tu dikeluarkan untuk program, and ada yang tak kena. Kan? Macam mana? How boleh tak siapa dalam negara ni ataupun dalam dunia, anyone in this world can explain how is that guilty? I do not understand, because as far as I know, there's no money there's no Armada money entered into Syed Saddiq's account kan? Yeah, I am not sure how I am also macam background finance apa semua, law of accounting, I don't think this is wrong. Law of common sense pun I don't think this is definitely
Macam mana? How? Betul. Like if diorang nak find someone and find someone guilty, find the person yang like that actually ambil the duit kan. Correct. Yang ada contact with the money. And all that stuff. So that is the main gambar, the actual gambaran, the true story of how it is. It is not, bukan satu case yang duit Armada tu masuk ke dalam akaun ASB, is dua case berbeza. Dan dalam case ASB tu ialah dia keluarkan duit ASB dan bayar balik, reimburse balik. Dan dalam case 1 juta duit Armada yang dikeluarkan tu, dia mengarahkan saja, 1 sen tak sampai kat dia. Dan bukan semua duit tu hilang pun. So dia just like give the approval. Okay, like orang bawah minta, okay, I need this money to buat program kat MUA ke apa. Dia kata bukan kat MUA lah, it's a Armada program. Oh, kami nak buat program Armada, this is our proposal, we need this much. Can we take this amount? Dia kata okay. Then he was found guilty for saying okay. Correct. That is it. Why, like I don't understand. Tak masuk akal. There's no common sense in this. Understand. So itulah. That is the cracks of the case lah. Yeah. So like this case has been going for dah bertahun-tahun kan? I think it's about 2 years. 2 tahun. 2 years plus since High Court kan? Yeah. But before that there's a lot juga kan? Like since the charge was brought on, like there's a lot of instability lah masa tu. Right. So plus minus at least 4 years kan? So like throughout this time, like he as a member of parliament, dia kena serve MUA juga, and he also have to naik turun court every donor every few months, once every like few weeks ke, like kena naik turun mahkamah to try to tell people that he's just the guy who said okay to buat program Armada. Okay, macam ni. Okay, if we go and talk about that, kalau kita nak masuk that part, let me talk about Sadiq first. Okay. Personally, kalau I fikir dia as a person dengan as a politician. As a person, I'll admit lah, and I dah cakap kat dia depan muka dia, Sadiq, pernah cakap depan muka Sadiq, that initially orang-orang my age group tak suka sangat Sadiq, and I am no different lah, because we find him dengan TikTok dia apa semua a bit annoying. But bila I dah join muda, and obviously I join muda bukan sebab Sadiq, sebab I find him annoying dulu. I get to know him more, kenal dia lagi banyak as a person, as a leader, and I think yang I paling kesian lah, this kind of court case ni is taking a toll on him. And also throughout all this pressure, semua tekanan kes mahkamah ni, dia still jalankan tugas dia sebagai MP MUA. Okay? Even better than some other politicians, I would say. Don't know better lah, but what I learned from him as a MP, kan, sebagai seorang MP, apa yang I belajar dari dia ialah selalu MUA dulu. I mean constituency dulu. Kita punya parlimen kita dulu. Okay? Tengoklah apa dia pernah buat untuk MUA. Walaupun dia tak dapat peruntukan, dan okay, nasib baik dah dia kata dia dapat peruntukan sekarang, tapi sebelum ni tak dapat peruntukan. Apa dia buat? Botak challenge. Ingat tak? Dia cukur rambut dia untuk dapatkan 200,000 untuk tab and all that stuff. And then dia lari daripada MUA ke KL, ke parlimen, which is something lah, because we were there part of the way, macam oh my god kan? Penat tau. 5km aku pun tak boleh tahan. I mean, kenapa kau tak naik basikal je, Sadiq? So dia lari daripada MUA ke KL. So itu satu. And then all this modelling stuff dia buat apa semua. And orang kata macam okay, dia suka attention apa semua. I pernah jalan dengan dia bila orang cakap pasal all this modelling stuff, orang tanya pasal ni, pasal the modelling and all the drama dengan selebriti apa semua. And at that time dia dekat Wancana Sinar Harian. He was doing the talk show Wancana kan. So I kat situ, and people are asking him about, dia cakap pasal the akta rampas rumah. Ingat tak? Okay, so after lepas shooting tu,
orang semua, reporter semua datang kat dia tanya pasal modelling, pasal dia punya drama dengan all the celebrity semua. Tapi dia tak nak, dia nak fokus on the issue of Akta Rampas Rumah, because that is kenapa dia kat sana. All these things apa semua, the fame, limelight apa semua, it's something yang dia buat untuk make sure yang MUA, yang tugas dia dekat MUA dijalankan. Dia boleh dia cakap kat Prima Valley, dekat this company semua yang sponsor dia, you bagi duit kat I, kan, and I akan bagi orang MUA. Tapi tak, dia kata kat Prima Valley, I buat semua ni, you bagi dekat, give directly lah, so directly. it doesn't go through his hand. So okay, it goes through his team apa semua, but it doesn't go directly towards dia. Faham tak? So they give straight to MUA. So what kind of a politician yang dekat Malaysia, daripada permulaan negara kita sampai sekarang, what kind of politician does this? I don't think so. I have never seen any politician who kena buat kerja part time to fund their constituents. I mean, beri sumbangan, beri nasi, bagi laptop. I mean, to be fair to the other politicians, diorang semua tak semudah Sadiq nak lari 200 km, tak se handsome Sadiq untuk jadi model lah. So advantage dia kat situ, but macam cakap tadi, it is not his character. His character is an MP politician, and dia suka policy, dia suka cakap pasal policy, dia suka cakap berbincang pasal batasa, but he's doing all this other stuff, benda-benda lain ni untuk kebajikan rakyat lah. Tanggungjawab kerja dia dengan MUA. Faham tak? So that is one thing yang I belajar dia as MP. Apa-apa pun dapat peruntukan ke, you kena apa, tuduhan ke, you still kena buat kerja you. That is one thing about Sadiq. Second thing yang I akan cakap pasal dia, if I can tell this without sounding macam terlalu menaik-naikkan nama dia lah. Okay, macam the time yang I actually respect him as a person ialah masa banjir the 2021 banjir kan. Oh yeah, I remember so that. The first day kita semua tengah selamatkan this one of our members dekat PJ yang duduk kat Taman Medan, rumah dia tenggelam. So he asked for our help. So kita selamatkan dia, and then Sadiq kata macam dia orang duduk mana? Dia kata macam tak ada tempat lagi, maybe the PPS lah kan. Dia kata macam just bring the family to my house. So we all went to his house. And then kita semua macam dah penat, because at that time was sampai rumah dia pun 6:30 AM plus apa semua. And then macam at that time masa awal muda dulu, rumah dia ialah macam HQ. Okay, so everybody was there, and then kita orang seluar basah dengan banjir apa semua, then we were drinking air sejuk apa semua kan, because penat apa semua. And then kita ingat macam okay, kita gonna sit down for like 20 minutes. And because it's already 6:30, we're gonna sit down 20 minutes. Kita akan bangun, angkat-angkat barang semua, kemas-kemas rumah Sadiq, dan kita belalah pergi to do like macam operation banjir apa semua, see what's going on next kan. But bila kita bangun, all the house was already clean, and it was him who cleaned it. Macam dia kata macam, oh you guys penat, tak apalah. So he actually cleaned the house apa semua. That time was the time yang macam I properly see him macam okay, this guy ada some values that a good person that macam quite surprising lah. Sincere macam, lah, bukan do it just for show behind the camera. Then I mean, how are you gonna do it for show for that long? Faham tak? You know what I mean? Yelah, like macam you're in your own home. If I was gonna fake, kalau I gonna be a fake, I won't do it in my own home. Faham tak? Because kat rumah sendiri. Yeah. So that's one thing yang I do have respect for Sadiq as a person. So I do respect him as a person and as a leader, and I think macam the things that he's going through, benda-benda yang dia melalui sejak court case ni apa semua is does take a toll on him lah. I think he at first I remember that he was a bit shocked that the keputusan awal mahkamah tu semua. And I remember that for a while dia step out from the limelight apa semua, he was feeling a bit down, but after a while he picked himself back up because in his mind that he still has the duty for more apa-apa pun. And duty as a MP, and duty as a politician,
help us, to help muda also. Macam, okay, dia step down from the party leadership. But in terms of macam helping the people, macam helping the younger generation of muda to talk to them about politics, to actually macam do talks with them, meet them apa semua, talking about the future apa semua. He's still there in that sense. Faham tak? You seen it kan? Yeah, I've seen it. Like he still carries out his responsibility Yeah. despite his like dia down ke apa. Yeah. Like maybe take breaks lah, but he didn't stop. He didn't stop what he's trying to do. Correct. Like So, from since day one until now, like I don't think I'm able to survive that much lah. After going through all this, I can still put on a smile and like go in front and do all this as much as he do. I don't think I'm able to do so. yeah, so itulah, that is I think the mindset that what he's going through. Anyway, it's been a long, dah lama sejak dia kena charge apa semua. So it does. I know he's not Superman. Dia manusia juga. And I know that it does take a toll on him juga. Tapi whatever it is, at the end of the day, dia still bangun and do the thing that he does lah, which is quite, it's impressive. Okay, Very. I kena kata it is impressive. So that is it lah. Yeah lah. Like so, like after all these tolls that that has been taken on him, all these struggles. So ultimately, it will all be decided tomorrow, kan? I mean, yeah, so you have to explain dulu yang this video is going to be posted tomorrow. Yeah. So I yes. think by the time we post this video pun should be, we should know that dia dah, but how we went lah, kan? So how is the way forward, like pending on the results tomorrow? Okay, so the thing is, yeah, you kena ingat besok ialah 1 or 2 days of the court case. Tapi we expect that there's the future of how the case is going to go is akan decide tomorrow. Besok kita akan tahu dia punya benda yang besar lah. Sama ada apa akan jadi, kita akan delay ke apa. Besok kita akan tahu. Kalau lah keputusan keluar besok, kalau dia didapati bersalah, dia still tak overturn, dan dia masih ada satu lagi try lah dengan Supreme Court. Kalau itulah keputusannya, I think knowing him, dia akan terus keep on the struggle lah until the end. Dan saya lah sebagai ahli muda, bukan sebagai ahli muda, saya sendiri akan support dia lah. Because I really don't think yang dia bersalah in this case. I think that is dia teraniaya. True lah. The wheels of justice turns very slowly. Yeah. So like there's also earlier in the case kita pun discuss lah, like the bendahari, regarding the bendahari. He's the main one responsible, kan? And then like Sadiq is just charged for abetting. So like why selectnya macam the prosecution macam very selective. Yang actually yang the one that's doing the stuff, dia witness, dia bukan suspect. He's not charged of anything, kan? I think it's the culture kat Malaysia ni of a political prosecution. It's quite strong kat Malaysia ni. We've seen through a lot of political prosecution. Yang mana courts, mahkamah ni dah jadi macam alat politik. So I really hope that macam we can stop this lah. It's not just I tak tuning jari kepada mana-mana kerajaan, cakap semua kerajaan. There is ada tangan dalam benda ni. Bukan dalam kes Sadiq, dalam benda ni, dalam the culture kita of political prosecution ni, semua orang ada tangan dalam tu. So it's good lah, terbaik kalau kita semua agree not to stop. Because come on guys, sampai bila kita nak jadi macam ni? Betul. I think for this to stop, the first step is the separation of Attorney General and Public Prosecutor. Yeah, like we discussed before, we discussed on another episode. That is the first thing that we need to do. So that is it lah.
Yeah lah. They shouldn't answer directly to the Prime Minister office kan. Like, Yeah. should go to Parliament, more transparency. Yeah. So everyone can know. Transparency is very very important Correct. in terms of corruption ke, political prosecution ke, no matter what. It's always good to be transparent. Yep. And like, we just hopefully that this government, our current government, the one that says that they are bringing all the reforms, they can actually bring the reforms Yeah. this time. True. Tapi kalau Sadiq menang, time tu kita berjusah lah. Kita semua dalam mic ke depan. Are you going tomorrow by the way? Tomorrow, I don't think so. You ada kelas I have class. Tapi tak apa. Kalau macam tu kita kat depan. Selfie. Tapi let's not get ahead of ourselves. So kita macam orang kata apa? Hope for the best but prepare for the worst lah. Yeah. So, itulah. Hopefully truth will prevail tomorrow lah. InsyaAllah. Come on. Yeah, let's just take it with an open mind, open heart. We just accept the result esok lah. And like bersolidariti bersama Yang Berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mantan Presiden Parti Muda. Yeah. Okay. I mean Saddiq lah dengan Saddiq. So I normally call him Saddiq. So solidarity dengan Saddiq. Solidarity. Alright. Okay, I think that's all for today's episode. Terima kasih penonton yang di luar sana. If you have any ideas, any thoughts, what's your thought about Syed Saddiq's case? What's your thought about the political prosecution in Malaysia, the entire culture? What's your thought about Syed Saddiq himself? Let us know. Let us know. We can discuss this. And kalau korang nak kutuk kita orang pun dekat dalam komen, just letakkan nama parti mana korang support, so kita orang tahu macam manalah perasaan korang. Okay, terima kasih kawan-kawan, and we'll catch you in the next episode of Apa Kata Muda. Okay. Terima kasih. Terima kasih.